Nak kene mun apa lagi? Kanjeng Nabi punya ayah Sayyid Abdullah, punya ibu Siti Aminah. Tak kira hafal nak kene ibu dia. Coba gibah lagu, langsung hafal kan? Abdullah nama Aminah Abdul Muthalib Abu Thalib Khadijah Fatimah, semua dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh ini kalau saya ini bagi situ apal meni budaya iki ndak bangki korang kakek buk cek pada bentang bini aja kak kapan para turun korang benih maksudnya pengajian korang buk ya unceng boleh mau nah betul atau kemangken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Wa wafatuhu min a'zamil masaib. Wafatna kanjing Nabi kak dinto musibah sepaling raja Bapak Ibu. Karena wafatna kanjing Nabi musibah sepaling raja, maka cek sampai abadi acara waktu wafatna kanjing Nabi cek pun ulama. Arapa? Karena kanjing Nabi ini wafat musibah, masa musibah ibadah acara? Makanya saya ibadah lahir pulan nikmat, wafat tak usah ibadah acara pulan kak dintu musibah saya paling raja. Tetapi dalam syariat mun badan yang seneng ngapu ngapa padang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, keng mun beda musibah beda coba cek saka. Alhamdulillah ipan ani kata balik. Mun badan yang seneng ada ring tahu, keng mun musibah sa kampung tukang kebi. Beko pak gendeng apa tepane ojen datang katanya dak remah beko nak billahi rogi eko mun rogi letu billahi na pah coba abede 30 juta bede nah isanya aki kak kok dingiding kaki kocang beko nak abede ku ya oleh sarokokan eko 30 juta sarokokan sapora kak mun 30 juta ke rokok magi bibir teti bejen kak iki teti saya bener mun nikmat kabe mun musibah cek saka. Makanya aku lebih sembian bangken kanjing Nabi lahir lagi nikmat sepaling raja tore bedaki acara ketika dinto paraja wafat kanjing Nabi tak usah bedaki acara karena wafat kanjing Nabi musibah sepaling raja ketika bedaki acara ketika dinto kiba putrana tikal magelakeng in mainan kak kanto tikal magela putrana sampean kak dinto kak kanto tak maca sepenting biasa norok ku leku maca TV makanya Nabi ulama sering kula ngabala sampai molotan kak dinto sada jangan kui lagu ara pamit ngkui lagu mun lagu aki putrana kula ben sampean pas semangat maca kak iki na bangki coba mulai saja saya baca morotan kapi lagu fi hubbi sayyidina Muhammad ini kan lagu ini ilahi tammi min ni'ma alaina Allah Allah mulai lagu aki nak langsung ngapal coba mulai tanya aki apa yang kia saya baca dong tahu ilahi tam binina nikmat alaina itu mungkin apa mungkin apal pani lagu aki nih tak usah sekene magi situ wa mun lagu aki bah norok bunte thank you kak kula ben sampean mun suruh maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 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 sengkah keng mun ngangkui lagu maca selawat nih kata igras nggih napa nggih rakat aynaya syauqan wa li tayyibata dzarfata asyqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu rifqan sallu ala Muhammad as-salam assalamu alayka ya nabi Allah kan maca kabeh mun lagu aki wa kafful mustafa kal wardinadi kor la apal maki allo natto do bang akan nabi ulama icarai dek remah cara na makle kau leben sampean kak dinto maca selawat akhirah katina apa makle mer ngaki cerita na kanjing nabi akhirah ngangkui nazam
Benih cuma ngakui kalam nathar, tapi kalam nadhab. Ra'ainal Isa hanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika ya nabisa ya rasul ya habib salam kan demang maca teh solawat kan nikah mangkan nikah can ulama sampai petiti kalam nadum pas seneng mun lah lafat tai baca aki tinggal artena ma ra'aina al-isa hannat bisura illa ilaik ya Rasulullah saya tidak pernah menemukan binatang yang merindu kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik kecuali da ajunan Gusti Kanjeng Nabi ni kemun malam mios ka hewan ni kakerong entar kapi Kanjeng Nabi pah malam keluar dari dalam onta entar pas arendu yetiing Kanjeng Nabi embi entar arendu pah cetak ka onta ni kasabak yetiing pelomampan na Kanjeng Nabi ni napa bahasa kasar sokogi pate cedak ka untai sabak yetiing pade na Gusti Kanjeng Nabi embi entar arendu cedak ka sabak yetiing pade palomampan na Gusti Kanjeng Nabi nika ika kerongi hewan bu sampian keluar di rumah sing malam ka apa beda hewan cedak ka sabak yetiing sokona sampian benyimpang kabur aja Kang wal ghamama qad adallat mun malam Kanjeng Nabi mius hewan entar kapi mun siang Kanjeng Nabi mios wal ghamama qad adallat ondum peteng nerok buntek yatasa sampai Kanjeng Nabi dikata toman arasa agi panas nikah Kanjeng Nabi saya maca agi solawat makin saya peringati nih kak luar biasa benih manusia biasa kak ondum nerok bal huwa yakutatun والناس كالحجار يا رب بلغ واغفر يا واسع mangkana Kanjeng Nabi nika dawuhake Muhammadun basarun Nabi Muhammad nika manusia biasa ring karanganum tapi walaisa kal basari tak pada ben biasana manusia biasa keng tak pada ben biasana manusia mun manusia pada bi ring panaan pada ring panaan ada Kanjeng Nabi ada ring panaan saren Kanjeng Nabi saren ring panaan akabin Kanjeng Nabi akabin manusia biasa tapi walaisa kal basari tak pada bi biasa na manusia pite ben kula ben sampian Kanjeng Nabi pite ben ring karanganum keng pite na titik pite na titik Kanjeng Nabi mun ada genti titik ring karanganum titik ada dadi pite na Kanjeng Nabi nika titik ngaji kula ben sampean mun ngaji entek geluh Kanjeng Nabi sekejap salat kula ben sampean mun salat opo aresing apa na boleh bah tarawihan lebur bawa kamu tak aku sibuk pengaman tal-talan magila buat Facebook riba diro Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim dalil amin. Abu, malaikat tukang toles tanya. Dara make toles saja itu. Malaikat situngnya pinta po kaki kecolong mare ko. Nggih napa nggih? Bepunten napa jeng abid nika tak kurang saya mun ngimami ka. Ngimami abid kurang sah. Ketika makmumnya nika kan makmum nika beda dua, beda makmum mahsurin, beda saya ghairu mahsur. Jadi mun makmum nika tak terbatas banyak orang, benih keluarga, benih santri, pah banyak orang. Nika tak beki pak abid di Kanjeng Nabi. Idza amma ahadukumun nasfal yukhaffif. Mun sampean dadi imam fal yukhaffif, pak enteng benih pagencang ka. Karena benih pagencang nika benih cuma tak bagus, tak sabe jeung. Pak enteng Kanjeng Nabi nika paling enteng orang mun dadi imam, tapi paling abid orang mun salat katibi. Dadi mun ngimamin cok bitabit misal makmum
Budi saya makmum ni kebanyak berdereng bini ngandung mun mancing abit kayak tengah. Berdereng laki tak ngandung keng asam urat, kolesterol, kencing manis, kencing pakak, kencing celok kapi berdereng. Jadi mun ngimamin jak bita, ya lah ngak ring pan andre cocok, pan an matura kan rata-rata mun tarawih maca surat jus 30 tanggi. Jus 30, benih 30 jus. Kecuali makmumnya mahsur. Mun makmum mahsur make abid tak napa. Artinya mikala karla kau nenge belambu abid teto, belakar saya berjemaah sekelompok ni kato. Tak napa make abid. Keng mun masjid pengkir jalan orang lebet bojeng, orang lebet ngampung bojeng je pak abid tak kenging. Makan sampai dalam kitab fikih nikah, imam nikah oleh apa tak oleh melanceng? Oleh melanceng bojeng tapi berdasyarat tah. Yang pertama, makmumnya kutu mahsur, yang nomor 2, masjid tebeni lan celana untah. Karena lambok nikah masjid nikah lan jalan kia lambok nikah karena masjid lambok kenge paker sini kalau pah ngak mangken gedung kasa. Keng mun berde salah situng sedua, makmum mah ghairu mahsur, orang umum banyak berde budaang berde bini na orang sama makmum. Otabe masjid lan celana untah, melanceng bojeng nikah hukum haram. Paham gi? Yang cuman mengakato kalau sedeng lah nih kejagi obagia terawian pak. Macam cok terus kadang mulai maurib langsung pah nganam ke surat An-Naml. Pakai lagu makan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu di pah ngucap billahi ku malam tak abalia kiai pak. Aba benih karoi panaan pakai turjan Bengkalan bade kak. Mun pah imam macam abid haram hilang makmum. Benih karo sing udah makai situ wa tak abeli kiai. Abu mon pah kencang gelu make embal keluar. Ara apa bah habis gelu ya. Ada aku kuat ya. Baik temur kencang bang ale ta temur mbah. Oleh semalam mah tak pernah. Buh, mah tak pernah cek kencang bah kencang gelu ya. Ada mon terus sakit jol pak ngane ya. Kok kira takbir lah sujud 2 kali ya. Ngale ke masjid lauk sampai tanggal segami pah pernah. Di sami pernah bah. Lah di cocok ya. Ara apa bah tarawih nang alak menem ya. Alang-alang menemare ni yang kaya kolek ke kok. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kon. Tapi kuste kanjeng Nabi ni kan manusia biasa. Muhammadun basarun walaisa kal basari. Manusia biasa, keng tak pada ben biasa na manus. Tak pada, lain. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun manusia ni kay pada akibat to. Maka kanjing Nabi beto kia, keng kanjing Nabi beto yakut. Ni kene pada benik ni kebay selok 5 juta kak. Kula ben sampian betul beli ker. Mun tak 5 trek tak paju. Aja tak paju 5 juta paju ning petok seket. Pada betul na king lain kuali. Lain napa nak? Betulna lain, akhlakka lain, atena lain. Lain. Sampai mun mau selawat ala asrafil anam ya wali sanika. Wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tada tinggal seningale manusia segenteng lebih, tak usah lebih. Genteng apa ada pun tak ada ben kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni kalau pate nak rejeti kak. Mun Nabi Yusuf ni kegenteng nak rejeti. Reng bini sing ngatelak sampai tanang sek-sek tak ikeresa. Nabi Yusuf ni kegentengan ben Nabi Muhammad ni gentengan ben Nabi Yusuf, tapi Nabi Muhammad ni kata nak rejeti. King tak toman kalah. Makanya sampai ulama ahli tarik adabu, bauna kanjeng Nabi kak dinto tak toman bede beuna bauna orang. Tak toman bede bauna bauna para sahabat. Keng muna polong benereng sabiasa kanjeng Nabi ni ketak nak kerjati, apolong benereng coba. Kanjeng Nabi ni kecuma gentengan didik. Jadi saya coba ni ketak cek tau dosa apolong ben kanjeng Nabi. Nikah kanjeng Nabi. Apolong benereng sekoning, koningan kanjeng Nabi didik. Apolong benereng renjeng, renjengan kanjeng Nabi didik. Apolong benereng genteng, gentengan kanjeng Nabi didik. Apolong benereng pote, potean kanjeng Nabi didik. Apolong benereng ganteng luar biasa, gentengan kanjeng Nabi didik. Pokong percis Khalil Yasin mereka.
Ada apa mi agila? Wah, cempen dong benang kuari. Bah, gula ni kamu napolong benereng pandaan gula didi. Apolong benereng celengan gula didi. Apolong benereng coba, haram pentong juga menterosaki. Menterosaki tak betah sekali lemari pengajiannya. Jadi Kanjeng Nabi ini tak tuman kalah, king tak nak terjadi. Ganteng saus luar biasa Kanjeng Nabi. Mangkana kadan Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi ini paling ganteng manusia. Panah-panah bedena ben akhlakah. Makanya ketika berdebu miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini linisnai asyaral madi fir rabi'il awwali wa dhaka fi amil fili. Mun ngakui bahasa apaan? Guste Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama nurun bada idzaka min makkatin hatta anara bika asyamati wa dandana al-kumriyu bil farhati wa ukhmidat narul majusiyati Nabi Muhammad khairul bariyati khalqan wa khuluqan biduni raibati Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi Nabi Muhammad khairul bariyati kus bagus makhluk saya ke bayi tak boleh kecuali Gusti Kanjeng na. Kenapa saya bagus? Khalqan wa khuluqan biduni raibah. Je satabun akhlak tak era guaki boleh ada si amang mangaki kapi sepakat Kanjeng Nabi paling bagus, Kanjeng Nabi paling sah. Makanya aku lebih sampean hadir makin ke benih untuk orang biasa. Saya compengan sampean benih untuk orang biasa, manusia luar biasa. Saya manusia luar biasa gak dinto saya bakal nolongi kaula ajunan sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya ramah sar gak dinto Bapak Ibu. Bumi na tak pada ben karanganum. Tembeke are sakelan dari cetak. Cepon Imam Ghazali manusia ni ke Allah palupa ka Kanjeng Nabi. Ku tak apa ingat ka Nabi Adam. Wah entar nyari Nabi Adam. Cak saking ingat ka Kanjeng Nabi tak usah ka Nabi Adam. Ka Kanjeng Nabi langsung mari urusan. Tapi Allah nunjuk akina kamuljana Kanjeng Nabi. Entar ka Nabi Adam. Syafi'na, tolongi Nabi Adam, tolongi lastulaha wa qala nafsi tak bisa nolongin kok beng saya dia entar ka Nabi Nuh lastulaha wa qala nafsi tak bisa nolongi beng saya mun setia akhir apa Nabi lah nyari Nabi lain tidak bisa aku tak baru ingat ka Gusti Kanjeng Nabi sare cepon ulama ki 1000 tahun saya nyari saya kumpul ben Kanjeng Nabi mangkana cek mun mulai Nabi Adam sampai hari kiamat papolong situng tempat pah nyari ke seorang cek nyari panaan betai temu mun ngaji nyari Mekas senelo itu mo pah nyari situ ngoreng sementara manusia saya kumpul dari Nabi Adam sampai kia 1000 tahun pangki Kanjeng Nabi boleh kak di mah aleng ki siting telaga mular Kanjeng Nabi mikir yang panaan nika entar ka ya Rasulullah tolongi Kanjeng Nabi umat nika bade saya takelem kalaban pelona umat nika mangken bade saya ke kelauban tak bisa anyaba margana pelona ngitas gelu are nika cek panasa ibu betempeke katina apa nika kita neraka lah ketiga dintok Kanjeng Nabi pah jaga mancing sambil mabicek selendangah apuk-puk dada analaha sengkok sama bicara setia sengkok senolongna setia sengkok setanggung jawab setia Kanjeng Nabi pah asujud iba beuna aras saya rasa epentah Allahumma sallim ummat Muhammad ya Allah cek sampai ring panaan ring karanganum maki situ ngabede masuk neraka kapi masuk surga mantar kaula ajunan tepak ka dalam doa Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma makanya cek kalau pai molotan ke sini kakak cek sampai tak amolot molotan ni kata wajib sampean pala tanda amolot lah cek amolot keng cek abak coba aki cek amolot keng cek wa kullu bid'atin dalalah godong wa kullu dalalatin finnar hadis aja matung to cek baburu mandiman kan kieu tahlil wa kullu bid'atin dalalah pala tanda amolot cek amolot sampean cek tak wajib keng cek amolot cek cocok sampean si bisa amolot ka amolot si mampu sampean paraja keng senga niat tata cek sampai niat cungan berkat lu cek makin berkat di HP ya Allah bakul situng PC sekedebu dalam
Bodoh molotan pah ning tengah jam 2 mulai nam. Baik tanya lagi orang di molotan di pasar dia. Gini apa lagi? Oh bodoh berkat nyak letik saja di genan dedong. Bodoh berkat kapan pekol tu kena buah gentang apa? Bagus, saya mampu, saya soki sampean, para aja kak, mak lihat tangga saya melarat seneng ke berkata sampean. Pabeceknya tak, saya tak mampu, cek jeng aja, cek sampai tang tahu tang, tak kok molot tamare, oh tangga saya tak mare. Bukok todus kata tang ketang berkat nih kini, masalah berkat cek mikir tatang ke tak kira nyumbang beres karo nyumbang ngakan. Kakek boleh bu, mun selake datang oleh berkat dia pah bitongan jajan sampean. Selake datang oleh berkat dia kalah pah bitongan sen aja, tung 2, 3, 4, 5 6 petok. Pecah gelak. Petok kak beri sebelah sekok. Aja kan panas sering laki muda ya aja. Saya mampu raja, para raja kak niat menghormat kanjeng Nabi tatang ke boleh makle bunga. Keng saya tak bisa tikel jak jeng aja. Saya mampu nah, mampu 100 ngonceng orang 100. Tak mampu 100, saya mampu 50 orang molotan pada. 50 tak bisa keng mun 20 orang yang molotan tak apa-apa kak ajak cungan kak. 20 tak bisa, 10 bisa. Ya lah ngonceng jereje, matemor, jelau, jubara juga. Tapolo tak bisa, si bisa ning kali ya ngunceng baca diing penakan sepopo juga sekeluargaan. Tak bisa kali masih bisa kedua iking main bulu tangkis mun kedua. Main reme bayi tak sama kedua, paham molotan ning kedua. Pada tak bisa tak apa-apa kak sampean lah molotan mungkin menteri terima kebi. Ajunan senyum bang kebi menteri keterima amin. Menteri orang saya syafaati kanjeng Nabi amin. Mangkana kalakon, kelakuan ringan mungkin nika kuleban sampean keng faidena raja kuleban sampean bisa selamat ka neraka gara-gara mungkin hadir amolotan nika benih kelakuan inteng nika menteri Allah selamat amin Allahumma salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan Kaulah sataja asokor ka pangiran Andi nabi kati ajunan La ilaha La ilaha illallah Karang anum bada perkompolan Sabalaan niat amulotan King nyupre rahmat pangiran Terngarep syafaat ajunan La ilaha illallah Muhammadur Malar mantar olliya balesan Amin Isuarka nung senengan Amin Ngolati edat kuste pangiran Terbisa acabis de ajunan Amin La ilaha illallah La ilaha illallah
Imahsyar arena kompolan panas sangat kaaljangan nyuun parengi sainuman dari kollana ajunan la ilaha illallah. Muhammadur Yo'on tap jalan ajunan sampai totok de akhir zaman Yo'on tap asareng ajunan dak suarga tempat kenikmatan la ilaha illallah. Dan kula yakin, hakul yakin, setelah saya hadir bakal selamat di Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya hadir bakal tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Dan setelah saya hadir pasti dadi ahli-ahli swarga. Amin Allahumma. Makanya kena lagi Kanjeng Nabi baca sholawat. Saya ngak sebut asmana Kanjeng Nabi. Kula ben sampean Rabu ketimangken gak dintoh. Baca beglek sejarah Kanjeng Nabi mulai fi hubbi sholawat ala asrafil anam. Setaja saya maus napa boleh kula ben sampean ngerti tak ngerti ni kapak kuntet dan jalan selamat. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan ma min baitin aw mahallatin aw masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahu Allahu birridwani war rahmah. Mun beda tempat pai maca aki solawat maka Allah bakal eseleni rahmat. Beda tempat maca aki maulid nabi bakal eseleni keridhaan Allah. Makanya tak heran mana bigla acara eta kayak Haji Ali Salim gara-gara situng solawat saus sakuburan kak dintoy pasalamat kapi. Anapa? Lakar ketika sebut asmana Kanjeng Nabi, sebut sejarah Kanjeng Nabi, sateja Allah bakal iparigi rahmat kani seran, sateja bakal iparigi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika solawat ala asrafil anam imaus, makanya sampean tak ngerti lah bocah apa kaje kak. Lalu orang aguli lah aguli, orang medem lah medem kiamik polangit dajeng mancing sampean. Ngerti, tak ngerti, pakun beda faidana. Makanya baca Kanjeng Nabi ini sampai tak nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi. Wasilah Kanjeng Nabi kak dinto perantara kau deben sampean depak pada ben mangken fujuk nih wasilah orang pah beda ngocak antar kau fujuk nih ke kafir. Cek kembang gelu para keper ngapir lagi orang. Cek kule ben sampean kak kanto benih minta kau fujuk. Thank you kak. Kule ben sampean kak kanto nih kek anyu onaki fujuk. Menteri Allah tidak cetak epa thank you nah. Pah kau fujuk ngabele fujuk tua aki ke Allah. Kula ben sekeluarga menteri teka hajat. Rotu aki ke Allah makai kau puju, benih minta kau puju. Kintur kadang ni penggalan ni kemangken lah mulai tahlil ni kata ada kah? Tolok kecamatan, molotan tak ada. Ngaku cimat kafir. Bi hule ke bela. Ngaku cimat ni kami kafir. Cimat ni kebenih king parca jaga cimat. Perantara mau ngaku cimat ni ke kafir makin nginum bodrek kafir kah iki. Betangki. Mun para cajaan di kekuatan cimat, abu tak usah ke cimat nginum aing ni kemun sampian pahandi keyakinan aing memberes arjeng kafir kak. Ni kewasilah perantara. Saya memberes arjeng Allah, kongang di Allah makin nginum tak beres arjeng ni kak bisa. Mik nginum manusia kutuh beda sebab wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Ngaku cimat pedang pah tak edi. Beni cimat tas andi kekuatan Allah sabri kekuatan. Perantara ngaku cimat. Persis kula ben sampean gara-gara ngaku kelampi pah tak panas pah tak jelek cuma perantara. Mun sampean andi keyakinan kelampi saya angak bu. Pada kafir ka Allah saya angak macelep Gusti. Lain ni cuma wasilah perantara. Punten ka kuburan ni kata kafir ka. Cek saya baca la ilaha illallah.
Orang maca la ilaha illallah ni ke orang kafir jadi Islam. Masa orang Islam ntar ke kufuran maca la ilaha illallah pas jadi kafir? Ni kemudian pikir makin sampai kiamat orang telu hari tak masuk akal kayak iki. Makanya makin ni kami sabak ke kufuran ni ka. Arab pamit bi kiai ibeki molotan ke kufuran. Arab pamit tak ilarang bi kiai. Ni ka tak cuba. Karena ke kufuran kak dinto berdua faedah. Tapi syiratan lil amwat mapunga ka semate maca selawat semate ni ka oleh rahmat mungkin tadhkiratan lil maut. Seodi pah engak cek bakal mati ya. Natelak tok-tok ni kan aroma seru ke idin nak tang kenengan ku legu. Titi sampian buk hadirkan to ni ka sambi jeling idi mangko ku legu ibara apa temur daya. Keng jok torai to kok berita tang kesakir beki ka ada iki. Apa cak macam mun sampean tak kira burung di kanto. Huk. Secara akal mun kula haram tak kira kufur akidina. Secara ya mun takdir pangeran tak temu minta ku amini monenina. Secara akal mun kula tak kira kufur aki kanto. Ya ngono ini dinna dinna. Ora ada senda ayo. Mengandik jatem 2 apa cangkok jatem aja. Sepenting kok lah gelem teti merdua sampean iki. Iya, ya palampian tanda teti merdua tak apa-apa sik Roma si merdua empian mertunga pada. Cek karo ngobo nomor gu melarat mun kaguleng. Benten pelan mun di Bengkalane kok terkenal Kak. Kula mun keluar ke Sampang ke Mekasan ni coko-coko Bengkalane ka rata-rata kiai bini 2, bini 3, bini 4 je pun iki. Untung gula bini kiai makana pegun situng bini naga iki. Kan mun Bengkalan ada kiai bini situng ni kedua, 3, 4. Mun di Mekasan kan tak ada tengki. Ada sing ngaku watek ngitek bini 2, 3 nih kengki. Nak mun di Mekasan tak temu bi orang iki. Namun Mekasan ni ka kelompok kiai-kiai takwa ka iki. Takok kasih tua. Mun Bengkalan ni kejak tawakal. Takok kasih tua geng maburu akal iki. Yang gula. Obi kiai pesen ti na jong bini situng boy. Maki situng kor li pada ben si banyak kok. Maki banyak mun tak ikut-ikut tak obi bang sabang kongku kan. Mida pak kalak dia akan dapat gula. Mula lalau ku. Coba hitorot bi sampean Kak. Tak langkong kiai sapa kiai. Bisa bobo dia pa hitorot, cek torot kae kiai. Aturnya lader akan deh. Ngelebur. Tapi jian nah bugelo. Ikan Kanjeng Nabi sampean cengeng kan dai bini pah lebur eko. Kok tepak kering ngapa dinari pajek saran geno. Hahaha eko. Cek pelanceng deui ta kok norok kemin Bu. Mencari Allah pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngak baca selawat Bu. Mangkana anak-anak kene nikah. Ia ciri alagu. Arapa mun alagu nikah lekas tokang sehingga ulama selawat nikah banyak ngakui lagu-lagu. Thank you. Allahumma salli ala Muhammadin wa mangkana ilagu aki, panilagu aki abo ni kesemangat, thank you lagu. Mangkana nak kena gini, ni kemun sekolah, benia ciri nulis kan, benia ciri maca, ya ciri lagu, arapa kempang masuk. Teku, bukan tanya aki, saya ngampun noro anak sekolah pagi, Pak Ud, mending Pak Ud sama, Pak Ud ni kan laki nabu Ud, pendidikan anak usia dini, lambok si adaan nyaman TK, taman kerek-kerek, apa? Ya kono-kono pun kerek-kerek kan pada kan. Nek beni ya ciri maca beni, ya ciri nulis punten apa saja lagi? Alagu. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Apa? Jak kaki Bu. Ya ciri lagu Kak. Sanika baca aki solawat kanak-kanak. Mun alagu ya kanak-kanak. Alagu sebeda Kanjeng Nabi naroka. Nak kanak kene mun apa lagi? Kanjeng Nabi punya ayah Sayyid Abdullah, punya ibu Siti Aminah. Tak kira apal nak kanak kene dia. Coba kiba lagu, langsung hafal Kak. Abdullah nama Aminah Abdul Muthalib Abu Thalib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy
Itulah kisah yang penuh ini kalau saya ini bagi situ apal muni budaya iki nabang ki mangkana sampean mun ala gua benak kana gini ala gua Gusti Kanjeng Nabi komerun nyosoya anak pada sini cek mangkena lagu orang semetona liburan pas tak dadi bucan selake percuma tika ala jor lamun tika takok takilem percuma liburan mun elamara tak gelem aja sing ngodeun dia setuaan lagu ki ya etina niser eka bin enger peker posa ngagela tepak kering apa saya nggak usaha nyebut Gusti Kanjeng Nabi mun alagu saya lagu kak dinto beda asmana Kanjeng Nabi mun alagu selagu kak dinto mengandung solawat makle etende bi anak-anak kaula ajunan sehingga cekak Kanjeng Nabi iatena putra-putra kaula ajunan mun la cekak mun la kenal pasti timbul perasaan cinta mun la cinta insyaallah masuk ke hadis anta ma'aman ahbabta kaula ben ajunan bekali papolong ben saya kecintai mantir hadir papolong ben Gusti Kanjeng Nabi aswarga amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sajam langkong kak korang kakek buk cek pada bentang bini aja kak kapan para turun korang bani maksudnya pengajian korang buk ya unceng boleh mau ayo betul atau kemangken ayo mau kalau sampean suku cak dupel men panitia nang ngeneng aduh belaki tahun datang punten ten kulit ngandi janjian boleh erek kerek kak saporana trauma lanceng trauma sampurna tapi kulit andi janjian boleh jadi tak langkong saporana sapora terutama dek para guru para alim para ulama sambil kerja benikeng dua pengajian punten agelak nih kecepon dadi agi ati nih kegeli cuman mungkin pengajian repot kak mun pah kula medeteng sampean ngucap cak unjung ki aja kana ibu ingat apsak apa ibu kan pah repot ageja nggak guna nih apa minta ngujang syukur bayi kok serba repot ulama ageja pengajian nih kebeni keng cuma dua pengajian pos ngapusi sampian cepon Gus Baha untuk ada tiagi manusia ini keseneng ala kotaat terkadang orang nungrok war luar ben sekancaan aku diskuan nasik musikan keng nyari kesenengan keng mun ngaji bisa seneng ketika dito anu napa nyari kesenengan saya maksiat mun idilem toat ketimbang kene kaguna ben sampean ate bisa jember jadi tak langkong sapa ora benih keng cumut dua tore pah tutup kalaban kafaratul majlis mun beda perkara saya tak cocok tak perdu ka Allah menteri Allah sapa ora kula maca kadek sampean norok bunte bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nikah kafaratul majlis buk mun sampean kileng kian benoreng pah bedo rasanan bedo abek coba kioreng bedo kan tak saya ceke dikenengan ni ketuli baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik maka setelah dosa ketika tujuh di kabi Allah sapora kabi amin Allahumma korang berlebih nanya sapa ora manabi beda bener asli fadl dari Allah manabi beda salah asli umbar dari keendengan ben kepuduan beten kaula tibi nyun sapa ora ben nyun pelersaki buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan akhiran thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh